Ishabarisa w'itorero rya Mbarara rambatu bintu mugisha yigurekereze ya Katete yagetorora hero no munda arakujya hasera na mizgo mugisha kubaheza kugitaha Ishabarisa yahasera rutara na mizgo mugisha kandi yatebisigara y'abazuruzi ba Uganda Karol Rwanga na Matiya Murumba umwitambiro Ishabarisa yakurasaho kuhasira itambira rukusiga amajuta ga Krisma yari yoteza ukugira ngo bitambe biratambirwa hitambire ruhanga byakire yakurasaho kuhasira tabernakuru Yesu Kristo arabe naturamu umwisakaramento y'urukwere rya Eucharistia kama ya zile zara yani abashizabana abakazbana amatungana abanyirugundi Ishabarisa yasima bikiriza ba Katete abukombekera mu kamiramizo Ishabarisa yagaruka atunyisa barundi sakramento ya confirmation imwe abatatu na confirmation matunda confirmation aizoba n'utano ufatanga utegereza ijambo mu Yesu Kristo mutseneganse imitima yitu teganse amagara yitu tugire imana kureka ahumeko uwo mu Kristo Kristo kwezabeza umuhigo nitumanya nitugorora kandi mwebare mugumizemo n'umuhigo abikiriza ba Katete basima muri sabu kwigura eklezia yabo abakristo ba Katete n'abakozi turundine esente umupapari umukitoke buri sande nturatwinyoka ka fundraising abantu batija ibintu tugaraka tubiguza tuyamusente konka abakristo bino muzinya na n'umuhimbo gukondekera rahanga eklezia igeneshamisa abantu bari kurenga 10 ekamaraho miliyoni 9 kandi aberizo batandukana project yo kombekenje umusaserdoti eyatongozubwa erukuza kumaraho miliyoni z'uru kurenga 5 inda Aidan Bataringaya